no marage president yore nie Kenya ndaigua atekwariria uru ni mugikuyu no Kenyatta Jomo Kenyatta aya giothe tukwagwo maingira umuthi muthenya uyu ungi makambiria kwaria uru Moi Kibaki Uhuru ona Ruto. This is not a new thing. Ruto ni kuinga ndo megwata. Ekira miario into context. This is not a new thing. Ekira miario into context. Context ni kugatiri time frame. No rikana atiriri. Tukiana ndenda guikara ngikurikanagia. We umwe wa andu aria mari muharine wa mbere kuga thirikari ya Uhuru ni njoru kana tuingate Uhuru twikire no iho Mheshimiwa Karanja atuwa chairman wa MCA urori mugima urasiria tuwagwo tondu ni mundu wa opposition atuwagwo chairman wa MCA of the bururi wa Kenya tondu ni oikaine emwe wa thirikari ari mwana wa thirikari tukiatuwa chairman ko igereria wa Kenya kenda kuria Mheshimiwa Karofia no nyende tukuigwa view yake ri does he advocate for opposition to neurali gwatirira opposition ni agithire ni amerio ni thirikari na president Ruto no we waugaga I need a vibrant opposition opposition ni tiju tondu wira wayo ni gucheck thirikari ni ni gudiroria atiriri Mheshimiwa Karofia ni ura advocate gukorwo na opposition neno ni democracy ni kindu kiri kiuga my friend right honorable speaker ni ati thirikari ino iri kuo president yori iri kuo ni president wa Mugikuyu in fact 47.4% ya kuregia cikirio thirikari ya UDA cio mirege koine no nyita mayanga itu tiumirire uguo twera gwote tumire tene ithu tutiathire kuruhirira wiyathi miaka ine ya 1950 tuthio uroria tirire muthuri uria You're advocate na opposition. That is the question. Na opposition hiyo ni uretikira criticize thirikari hari turona thirikari ore ngiuga ni atiriri ni ona no nyende gukona opposition ni ende umwe wa andu aria ni itete na iko opposition itha ici opposition ni kire kuo andu marage opposition no leader of opposition ni Raila Odinga. Raila Odinga mwenyewe ni njigua akiuga na kanua gake akauga atiriri ni ndire thirikari ni practical ni Jeff